Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un gâteau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Azul Filaoun, مرحبا يسون على شانينو أساقيني بوغاوني de la recette au gâteau, nar موسكوتشو سرماغ de la vidéo أراوني دي عجبن قيموا في ذي. On va passer tout de suite à la préparation. Voilà, là j'ai les œufs. Voilà, pour moi j'ai 8. Elles sont petites. Là je vais séparer les blancs et les jaunes. ذاك يساع 8 ملالين 200 ملالين قيتي مشطوحين. Après ça dépend les مول كنت. ذاك الفرق الشبحان ني تملالين كذو وراغ لكن ستواليم. فوالا شبحان تملالين ثرغ البول وحدس وراغ نثرغ البول وحدس. Avec le batteur, je mélange les blancs. Là, je prends un verre de sucre. Voilà. Je rajoute dans les jaunes. Je mélange. دقيقة كنت تواليم دماغ الكاس السكر راني وراني تملالين.
Je rajoute la moitié d'un verre d'huile. Voilà, un demi-verre. واسترنوم نفس الكاس الزيت. Je rajoute la vanille. Après, si vous voulez rajouter le zeste de citron, le zeste d'orange, voilà, je vais mettre juste la vanille. دقيقة استرنوم la vanille. ما تبغاش تستخدم استرابي مثل القاروص نغتشينا. يمكن إذا قاري غاس la vanille. Je mélange. هتسروي مثل مليح. Là, je rajoute la farine. نستنوم الفارينة. Je mélange. هتسرويم الفارينة ني هكذا تملالين السكر الزيت. Là, je rajoute la levure. Voilà, j'ai rajouté deux sachets de levure chimique. Et je rajoute les blancs. يمكن إذا قرني غاس سناث تشكارين la levure chimique. Et ensuite تسيدرنوم شبحاناكيني تملالين سلاقل سلاقل. إوا كنا وندي فغمس كلشو نون ام لي بونش. Voilà. Je rajoute le reste. Et là, j'ai préchauffé le four à 170 degrés. داك شعل الفور 170 pendant 10 minutes. Je prends le moule, je mets un peu d'huile et un peu de farine, comme ça le gâteau ne colle pas. Et je verse la pâte dedans. ذاك المولاقي مغاش يطيح من الزيت الفارينة يوكنو يتنتظر نموسكو شويه قلنا شعل الفور ذي يحمو على لافونس. Voilà.
Voilà, je le mets au four à peu près 20-25 minutes. Voilà, le gâteau est cuit. Voilà le résultat de notre gâteau. Il est bien doré. Voilà, on le laisse refroidir pendant 10 minutes. ذاك مي تجمثي الفرن كني واحد 25 دقيقة تجمد يسميض شتي طوح ذو ميخاثي تكسم الملاقي. فوالا مازال يحمى شي طوح. Voilà. Et on va le laisser comme ça à peu près 5 à 10 minutes. On va le laisser refroidir un peu. هاد الجماد يسميض شي طوح. On va le retourner. Voilà comme vous le voyez. Là, je vais faire l'éponge. Le four, je l'ai allumé en haut et en bas. نكيني الفورينو شعل راسي في ساون يوفسر. Voilà. 170 degrés. Et là, je vais saupoudrer le sucre glace. Et ensuite, la décoration, je vous laisse le choix. Si vous voulez mettre du chocolat, du cacao, la noix de coco, c'est comme vous voulez. Moi, là, j'ai fait tout simple. J'ai mis le sucre glace. Ensuite, la décoration, كايني وني هو نخمو السوفلا الشوكولا سيم شوكولا ستانوم سوفلا نغ لا نوا دو كوكو نغ لا كونفيتور نغ كاكاو ايني وني هوان. Voilà. Voilà le résultat de notre gâteau. On va couper un morceau. Voilà le résultat final. Il est moelleux et surtout il est bon. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. متى عجبوني de la vidéo ويتستوثر سلو لايك سلو بارتاج ما ذنكيني أو ندينيغ على فيديو نظن ما يفغر بيغم على خير.